बेटा थे पियर जुई था Therepo achiklo ki jutsiar ni angbong Adhar card lapen pan card link selam dun serang nang popusi government pen ke pathik pon. Ni Therepo farman tiwa folk dance lapen ki trip ke thenga se KKP. District level science exhibition and quiz competition SSA pen kache pate ke ding pon. Asam Mahawar Olympic ke patuahin aprang ke ponji aputak arsik jit kacingbai. West Karbiang long along men menji ahawar PhD kalisi chayaroi pacimandet. Atumidik dokmoka o si pen jalin si langhin pen dokmoka dak bike ke vega hut helmet kachikup ke atumapan adai endonsi helmet ke rondun tu. SP alam toy ki piateng penang an adim lapuson asai denglo lason penang an atum huni ke pohut apran ke damnang doolo lasi lahai ahuni pen kaching rai mate kachiri dun thekji aphan bangsol sai denglo dokmoka pen long kiram teron news first Karbiang long মোৰটো হিমন্ত বিশ্ব নিচিনা কথা নহয় দেই সেইটো কাৰণে আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰা যাতে ৰাইজে হেলমেটবিলাক পিন্ধে হয়নে নহয় এইটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ তত্ত্বাৱধানত মানে হেলমেট ফৰ লাইফ বুলি কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছে কাৰণ কিয়নো বহুত দুৰ্ঘটনাত মানুহৰ যিটো মানে হেড ইঞ্জুৰিটো বহুত মানে মাৰাত্মক হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে পিন্ধিব হা আমি এইটো ৰিজনেবল প্ৰাইচত আপোনালোকক আমি 30টা হেলমেট ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ হয় মাননীয় কাৰ্বি আংলং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ নেতৃত্বত ডকমকা থানাৰ তৰফৰ পৰা হয় আৰু কাৰ্যসূচী ল'ব চাগে ইয়াত এইটো চলি থাকিব কাৰণ লাংহীন এই জেগাডোখৰ ব্লেক স্পট হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে ব্লেক স্পট মানে য'ত দুৰ্ঘটনা বেছি হয় গতিকে আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি ৰাইজৰ মাজত এটা সজাগতা সৃষ্টি হয় যাতে মানুহে হেলমেট পিন্ধিবলৈ মানে উৎসাহ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এই পদক্ষেপটো লোৱা হৈছে ধন্যবাদ West Karbiang long men meji arong long kedo PhD asai hem chainong aroi keman kedam tang ningkan Therepo se pleng tang lo bonta piniar nianta Karbiang long autonomous council tim Karbiang long atumadim humri damde lapen men meji malom sitame penang an thedung asong japotung do seta ingsamrike mang humeme tangte lahai lang kipiji amen pen lak atangka konat lo PhD lang kipiji aphan kalima mate chainong aroi tong kapaman verpoma lapuson apor keme komentu lokewang popusi hadak radatum ningjeren dongkam kampen komol kathar news first Karbiang long Assam Olympic Association aro sub committee tumpen patumi Guwahati rongsopi along Assam Mahawar patu ahin aprangge ponthek jia phan maikangni Sport Development Commission Chairman Ritu Boran Sharma chepohem phua mayalong Assam Olympic Association chunbang lakhia konwar atum chetongdun bangso mayalong josemet Assam Mahawar ason kapathuahin kapaching thur jia phan arsik jikpen chingwai anparta grassroot Olympic Mission Telenhan aputhak setame jongpon kebangji Therepo ni 5 pho arni District Sport Association asai hemalong prehini a district alongta khumri asai dengpo lasohut omkar kedia DG Sport Authority of Assam Dharmakanta Mili Director of Sport and Youth Welfare Govt of Assam Bisnuram Nunisha Muralidhar Chaudhuri Lapen Klembangatum Chetongdun Dipupen Birta Pangrumdun Pankaj Deka News Fast Karbiang long West Karbiang long Amri constituency kaparlo Ulukunchi Tiva Cultural Society Complex along ni Therepo Parman Tiva folk dance folk song lapen ki tip kardeng ase KKP kecheng bangso amayalong alohisar po manpen rupsing teron EM di Aping Maslay MSc Basakro Amri VDC Chairman Lal Singh Madar TMT Amaipu Jonathan Pator TMT Chunbang Kumut Mithi TCS Amaipu Adrian Maslay Amri Lems Chunbang Nibon Amsi ATSU Central Chunbang Barim Dominic Sarkar ATSU Amaipu Lapen Rongasar Rubasar Penchenglok Penangana Muluk Chetongdunlo Rupsing Teron EM Arideng Pen Mil Rukai Ponsi Bangso Seke Kipia Workshop Ing Pupon Nonakai Owe Kimiatum Katherak Penapot Amethang Nim Rokom Mate Pindeng Sumpot Pendanglok Kepa Pikon Teklong Sitame Lason Aseke Kipinang Jike Kadokawe Akai Sitame Seke Kipinangjik Akenang Sot Pusi Rupsing Teron EM in charge Art and Culture Karbiang Long Autonomous Council Ningje
CM sát pen CM sát lang li ping kat mana nang li thang teng pen ye kan jang long kitu kapre khai kita kan bi pen nang long mi thang pen deng sumport kilung ke kan ka dewi kiti teng lai oi mi tu mang than pon je pha si ga dewi por ma ke ladak ni ke ko be ji ki people ji ke la tum khai bong ke tum ke dam tang kar bi tuma khai lo ma tang lo pen ke dam tang taring ko si mang ke re ma tum mang teng lo pen ke dam tang taring ko se ke bang ke la bang ke abi wa si tum phan lo ini bang ke da ti ba la pen ga ru tu ba khai bang si pi chen kon Government pen ke pathik pon Adhar card la pen pan card link ke salam dunde pulote ajat asaya kamle ke claim ji pusitame suri ke patangka pinang ji pusi government pen pangdak pon government pen internet connection website sitame pathik pon lo la pen inglong aso akhai ke kilusi ke ong lasi chethan pensi bangso asai ke claim donang po kalite suri ke patangka ake joy pinang kokpo Diopani MSC constituency angkang MGNREGA 2019-20 apartment long Krey Trok Adim Sonjit Lake TVDC chairman Ari Denglong Ikesom Piniada por Pai Kresia por Kanya Intia Rong along community fishery kihut pangcheng jia phan long Ikesom pon labang so community fishery pon akam ke claim jia phan nilip development block pentang kalak di panong pon Laso pi jong harti mungarong along ta community fishery pon kihut mate lang teng ke teng jia phan pura block pentang kalak thom panong tu Lason si prek jama dima long towar lapen community fishery pon pangrum pet pen long Krey Trok Adim Sonjit Lake The Ari Deng pen long Esom pon alang li long kacherap kachito dun nilip development block gram sevak rajen rong parlapen BJP local community Maipu Chunbang jenglok ke theki dingatum chetong dun si long eke soma maya long chetong dun non alam so 110,000 chere ikta nangli hormu ke nama hu chere igloma hormu ka chonam kilina hut cherok chok do nangji lake hormu ka chanama hut kilina hormu doga kata liter meter highway aron deputy controller of legal metrology asai kam ke pathigateng sila sim sap ke pabon avema lang pamela pen lahaya hormu ason sai kampen ke pabon sil sap doma lang ignangji chulang mate gakhir kerosin kilina hut angpi prima lang ignangji hormu ka chonama hut kilin kalima kalangma lang ignangji serup ke kaiketa gram miligram si nam ignangji Simen cooking gas ke nama hut ning pophe pulote beparia phanamat si palin ignangji tin ke nama hut kai ke takilin pensi nam ignangji petrol pamalong jang thu ke nama hut ning pophe pulote sai kam langchori sai phu pen ke hot tam pamalong liter ahisap lindam ignangji ke cho hormu mate him ke dok ke nama hut ke en a box lin ignangji packet a hormu ke cho nama hut la a hormu ki pipona tengma kalima munthi ignangji Paket arlo ke do ke Georgia hormua men hima hom along babang phua men lapen ke do adim alin ko anma aphai lapen kason se arni achiklo lapen aningkan hai hui donangji anparta consumer service mobile number email hai hui donangji thengpi ke nama hut KB ke lang pensi nam iknangji li hormu ke nam ke jor putha kopine son se chiniji pulote deputy controller of legal metrology asai hemalong humri dam ignon kalite klardak kachini jiapan ulabari Guwahati 781007 along pachini dam igne birtakan tonpen nanchirui thulo Samagra Shiksha Abhijan Mission atum penchapatir pipon sipini basic training center along Samagra Shiksha Abhijan Karbiang Autonomous Council Dipu by Sri Longki Rongchehon DPO tumpen patir pipon si district level science exhibition lapen district level quiz competition padopon Ajay make like a school level pen ke hai tum cluster level along chepate dun long po la pen cluster level pen ke hai tum block level pen ke hai tum district level pen state level la pen state level pen ke hai tum national level an chepate dun long ji pinila bangso ajay make along ka krungkang sai exhibition of science la pen quiz competition along ke langchari dunatum DGC assistant professor Ranjit Hanse Dhansing Terang Junior College principal BB Sonrongpi lecturer DIET Karnel Teron tumhenlo kadokawe East Karbiang long 7 block dosita 6 block atumansi nang chepade dunchor samilang so block pen abangwang wedet mathematic exhibition along pen nong h palong dun first Khorsing Terang High School Pythagoras theorem second Koila Mati Arlung Rupat
High School, Area of Circle, 3rd Singhason English ME School atum pen chapalong pon. Sondon Terang Report, News Fast Karbiang Long. Ahomola men Gyan Mela pulo English pen Science and Mathematics Convention. Madangte Mathematics la pen Science la so usomara tum phan ansu seang song kirung ponji school tum la so phan si competition district long bila. La pen la so Gyan Mela madangte Maths and Science Convention la ke high school level along alang tum competition dolo. Pen school level along pen competition high si cluster puisido pen cluster along ke school hum krisi matangte hum ke la songbong pen sia cluster lo hata competition do po pen hala dakke haya tum sia ko block level block along competition do po la pen block along tangder lo pote district level along la bosong sili tum hang lo la si pini la dakke do la ke block along pen ke haya tum an phan sini li tum la dak